Likewise, to our beloved Mayor Annalise Gonzalez Juan, I think our Congressman and Mayor Annalise deserves another rounds of applause. Palakpakan ta mga kasangkayan. Alright, damo nga salamat. Okay, bueno mga kasangkayan, antes kita magpadayon, tuguti ako anay niyo pag-acknowledge of course, itong presensya, usapan nato niya magbabalaod, hanaton bungton kiwan. Of course, I would like to acknowledge the presence of Honorable Councilor Carlito Abrugard Jr. Okay, thank you so much, Konsihal. Ito na imo presensya, yan nga gabi. Alright, boy ng mga kasangkayan, diri tayo ni paglanganong kay nagtitikal halaro may kagabiyon.